даярдаган жетекчибиз биздер менен болуңуздар. Саламатсыздарбы кесиптештер. Бардыгыңыздарды кесиптик байрамыңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик, чын ден соолук, үй өрөдө аманчылык тилейм. Урматтуу ага эжелер, сиздерди биз Каналбаева Токонова Гасия Исаева Назира мугалимдер күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Сиздерге кааларыбыз узун өмүр, чын ден соолук, бакыт жашоо каалайбыз. Биз бүтүн жетекчилерибизден мыйык куруп интервью ала алабыз. Биздер менен болуңуздар. Birinci soruda dikkat edecek gerekli boş oluyor. Sevgili muhalefet melamine kutlayıp, ben soru vereyim de. Siz özünüzün mahallede kesiniz canım. Ama elbette zaten özünü suyu kesipleri boş değil. Ben de çok kesipli özünü suyu tadı almam. Sebebi sokuşlardan bana şöyle. Sokuşlardan var da onu bilmiyorum. Sokuşlardan çoğuşlardan yok. Siz bu işlerden savaşsınız. мен ушуларга өзүмүздүн кандай десем аябай жакшы колумдан келишинче жакшы мамиле кылып ушуларга өзүмдүн беренге аракет кылам. Ушуларды канчалык сен берген билимиңди кабыл алсак сага ошончолук сыймык урмат болот. Саламатсызбы, сизди мугалимдер менен отурабыз. Жана өз арызыңыз сиздерге сложно башка факир кеткен. Сиз өзүңүз бул мектепте канча жылдан бери беш класс? Ben bütün mekteple işlegenler, böylece biz pedagoglarla işlegenler, kapanmışlarına oluşturuyor. Mugalимдик кесип окуу. Mugallimlik kesimi, alerji yıllar kullanmasının, mugallimlik kesip zorluğundan, biz de birlikte çok arada kullanmak için güzel ürünler çok yaxşı bir derece isteyen yolculara oldu. Bu sonucunda onlara getirmemiz